Мобілізовані 53 бригади. Я Спис Колесо Володимирович, позивний АТУЗ. 1987 року народження. Був Sejumlah pasukan Ukraina berakhir menyerah usai bentengnya diberondong serangan militer Rusia. Pasukan Vladimir Putin menyerang menggunakan drone peledak, artileri, dan roketnya. Rekaman detik-detik serangan dan tentara Ukraina yang menyerah beredar di Telegram pada Kamis 8 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sekelompok tentara Ukraina menyerah di dekat Torets. Mereka membuat pengakuan dan dengan lapang dada memilih menyerah di hadapan pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun, kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Я Свит Олег Николаевич, 77-го года рождения, солдат-стрелец 53-й бригады. Я Соколянский Сергей Николаевич, 30.08.78 года рождения, солдат, стрелец, санитар, первый БАТ, первая рота 53-й бригады. Я солдат Остап Роман Иванович, 1985 года нарождения. Военнослужащий 53-й бригады на должности пулеметчик-наводчик. я Кишень Юрій Степанович, стрілець, солдат 53-ї бригади 1-го батальйону 1-ї роти. Я Корнеевский Сергей Анатольевич, 88-го года рождения, 53-я бригада, солдат, стрелок. Я Немструев Дмитрий Юрьевич, 15.05.1984 года рождения. Служил в 32-й бригаде. Я Прохоренко Сергій Олександрович, 1987 року народження. Був призваний на вулиці, спойманий ТЦК. Служу в 32-й бригаді, 3-й батальйон, 9-та рота, 2-й взвод. Я Коваль Віктор Григорович, з 1988 року народження. Я з 32-ї бригади, 9-та рота, 3-й взвод, перше відділення. Я Марімелін Антон Анатолійович, 1987 года рождения. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.